Timu y'omupiira gw'ebigyere ey'Ibanda District barikwetebekaniza empaka za Ankole ez'omwaka ogu batandikire campaign y'okuguza za uniform omu bahagizi okuronda sente ezirahwera timu yabo kukora kurungi kandi ehurira egi ekoreirwe mukuru w'entebe ya kataano Happy Albert Mayanja. Bamwe omuri bakuru ba timu bebembirwe Caroline Rutha na Osborne Mushabe erizooba basiiba omu kuraba omu bantu okubashendashenda okugura za uniform nokwenda koreka obuhagizi ahari timu yabo. Twashikize jaze eziri omuri jaze 210 ez'abantu ezibatwiro kandi na hati yantwenda koreka abantu abakubasa kuba bariyo kwe nibatureba kugira ngu tukine jaze ezindi na nimwe abakubasa kuba nibenda kugira ngu mwije mtwegiteho mufune jaze. Twina abana bingi bakumanya ebyemizano konka tibino okubihaho kwa hansi ekikundo kuzatibi tukareza Arsenal Man U konka nito twabasa kukuza abana bitu muka ntubasa kugumizamu mpaka okweruguru ko muri ije za Buraya tuzande za Mbara City FC tuzande za Vipers ushake twina abana Uganda Cranes kandi hati n'ebyemizano bitangiye kuzama akasente omwana wo mu timu y'amani nabo nafuna umushahara buri kwezi. Abantu bagira ngo kufutanaho n'omwaka oguhwire aho baremirwe kace okuruga mu group ezo mwaka ogu nibahaya kwija kukora kurungi. We are well prepared on training, we are well prepared on manpower, we are well prepared financially. Ahabo kuba ebitwire byenyuma ebyabire henyuma this time round nk'abanyibanda tukwenda bagarike bitubeho. Had to organize the team yituje to organize ngaje technical team to agihereza enough resources, so we are only waiting for the day na ko kutandika kare cyarga mukurungi konka ko kuza kwerinze kintu ngo gikora muheru ushange kintu cyakuremera so the area the beto kwete bankadisa kwitu kuza kuturabiyamu abanza kuba twayetebekanise twakiza buri kimwe cyone kitwenda. Empakeze za Ankole ogunugwija kubaguryo murundo gwa kashatu zoro kutebekanisibwa kandi zihererukire zona zisingirwe timu ya Bhwejo nde Edwin Ram ahabwa TV West agacencu